Kua puta te wero a te iwi Māori ki te Premier Christopher Luxon I runga te marae ātea o Mahinarangi. A koa ngā taumahatanga o te wā I tono atu tonu te Kiingi-tanga ki te kāwanatanga. Ka tuwhera ngā kēti, kia uru mai rātou, ki te kōrero, ki te wānanga, ki te kore, te rāpea ka nui ake te wehe ki wainga nui I te kāwanatanga me te iwi Māori. And we are here to send a clear message to you and to your government. We will not go quietly into the night. He nui a ngai Māori e kore e whakai ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga e pāna ki te tiriti o Aitangi. E tai tonu mai a Luxon mā ki te mirimiri te tuara o te Kiingi-tanga. Ka kawe atu ki tōna pānuitanga tuatai ki te komiti, ka mate, ka hemo ki reira. When we come to a place like this, we expect to have all sorts of views represented. What's very special is that we actually all do come here and we still come together despite differences in the ways we might go about advancing New Zealand. Kia māmata tātou whawhai ki tēnei kāwanatanga, ki ngā kāwanatanga ka ara mai a popo, ne? Ko te meke, ko kore nei tātou e mōhio, he ha te aha. Engari mātou tātou ko tahitanga, ka māma ngā mahi. But I want to be clear today that the National Party will not support the Treaty Principles Bill beyond first reading. E rua ngā kaupapa taumaha kei mua te aroaro o ngai Māori me te kāwanatanga, ko te pire kaupapa tiriti me te arotake I ngā kōwai o te tiriti. Ko kia nei e te tai pūnara o Waitangi, he mea haukoti, he mea whakahāwea, me whakarerea. Speaking as the National Party leader, as the National Party, that's not something we support at all, and we won't support it beyond the first reading. But it's awesome that they're here and that they're listening, but the government needs to take action. They can't hide behind the politics when they're responsible for those politics. E hake te mea ko te pire o te tiriti e tatari ana e mātou, ko ngā pire pēnei I te tiwanei ai, ngā pire pēnei I te fast track, section 27, Māori wards. Ka rītai mai te kāwana tianara a Cindy Kiro nā te kino o te āhuarangi ki tōna wakarererangi I tuku I e mera te Party Act, ka hari rātou, hei tai atu. The ACT Party has become the party of entrenched privilege. The fact that they're not here today suggests they're more interested in protecting their entrenched privilege than fronting up to the New Zealanders who are going to be affected by the decisions that they're taking. Tā te Kiingi tino hia kia ora, kia whakawhānui ake tēnei mea te mana motuhake. I nā kā riro mā te mana motuhake tātou e arahi, ka pai te noho o ngā iwi katoa ki runga o New Zealand o Aotearoa whānui tonu. Ka mutu te Koroneihana tua ngāhuru māwaru o Kiingi tū hei tia putatau te whirowhiro te tuawhitu, hei te wenenei e tū mai nei, te rā o tana kauwhau ki te motu, Herewini Waikato, Aukaha. Ko te reo, te take.